Nina benjondlo enopapa ekhanda nina bekashane kamenzi yaphuza emlazana ngameva ngiyakhuleka kunini igama uXolani uphasa wena isikhona la kuyi-channel yithi ngosinge yabalaphi bendabuko secosha ulwazi silethe la lunjoba lunjalo linembile lukusize futhi noma sizo seceleni nawe wenza sure ukuthi ke uba ingxenye yomndeni ukuthi usubscribe kuleli channel ulandele nezinkulumo lezi utshele nabanye abantu babeke ingxenye yomndeni ukuze nabo bakwazi ukusizakala ngoba kungenzeka ukuthi kunabantu lolwazi lolu abalidinga ngempela olungabasiza futhi liguqule impilo zabo sila ethembisa kuDokotela Msimango ukucosha ulwazi Dokotela sikubingelele. Ngibonga kakhulu ukuthi ufuka kakhona namhlanje sihlangane sikhuluma sixoxe asakhe asize umbukeli sakhumbukeli simlekelele la ngolwazi oluthinta amajaji kunomuntu ongafisa ukwazi ukuthi uma sikhuluma ngamajaji sisuke sikhuluma ngani amajaji ayafana nezizwe babe nakhuluma ngamajaji shothi ukhuluma ngebantu labakhothama kodwa bavuzwa baphile emntwini akusumuntu oyedwa abantu abaningi abakusumuntu oyedwa nakhuluma ngamajaji uyabona nje nawufika enkantolo la mtho bona kunejaji kuneprosecutor into ezinjalo shothi labantu bama-evaluation wabeka step by step but kukhona lokuthi angavela yena it's final that's what kuthiwa ngamajaji like in the pulpit kunombishop kunomfundisi kunomfundisani kanjalo but ngavela umbishop is the final athi lesonto lami ngifuna lihambe linje la lamajaji kuhlangene uhlobo lwezizwe ethize kakhulu bese lo okungena yena ophezulu lamajaji angithi kulamajaji bonke bangamajaji but khona lo lathatha the decision of final that's why kuthiwa ngamajaji is like set of pulpit noma ipanel ethize njengeyabona la singabekisa nje ekhate court ku high court abona babeka amajaji abe maningi but loba lodwa lelithatha isinqumo lapha lithi okay hambani niye la benza ama recommendations noma besathatha isinqumo exactly babe nabaletha kuye yena bese uyagroupa lento ukuthi ithize le so izizwe namajaji kuyafana cha kuhlukene babe izizwe into izwa isachamuka ekudeni amajaji into ayidecide khona la mawuhlola ngawo ubona ucash into ukwazi nombolo la nanhleli nje uqhumfikile unqolane songisebenza ngamajaji atakhuluma wonke kodwa lelo lofika lokugqina lengilazi ukuthi ngaze kukhulume lo shothi seyifinal futhi ukuthi uqolane inyayizwa yonke lento le qolane vele ubulele nguvele ngithi uqolane ubulele okay kuhle ukuhlola ngamajaji ukuhlola ngamajaji awusichazele kuhle bakuhlola kodwa akusinto mina ngumsimango I can say it is guarantee because depends ngedlozi lapho onayo depends ngemandla onayo ngoba khona babela abanye banemadlozi la esingabala phecelezi asemfuleni hey angifuni ukubanda kakhulu ngaloko la asemfuleni labanye babita singasho ukuthi bafuna ubona umlambo inyoka yamanzi ini lezo zinto zinawo aware namajaji akho ngendlela ethize uthi ushaye khona kanti so kona ona bambe lo muntu omeme kuwe sekukhona ukuthi kuphisheka nokudideka lapho no izwa ke asikhulume la ngokuphephethwa ngeprivate number sikaningi uzothi umuntu ushonile uvela wabamba private number washona awucacise la bayakwazi abantu ukuloya ngeprivate number angubeke nje straight but ngendaba yemafoni ifoni ngumoya you must understand ukuthi ngumoya and then idlozi nalo lungumoya usuku ungakabulaywanga ngile phone just le phone bendele ukuthi ngoba na ungathi wena ngifuna ukubulala ngifuna ngizwe kahle nangathi wena ufuna ukubulala uzodwa bangaka abozodwa bakhona in the whole world baningi abozodwa shaka ngabaqwele so usho lokho baveli just ngiyabekisa ngaleyo sibongo nalelo gama baningi labo bantu so ungatholakala ukuthi wena ngelanga uzobulala maybe 100 yalabo bantu so lokuthi bakufonele just they are pushing the speed ukuthi ingene kuwe wena labakufunako so angeke lo muntu akufonele ngenamba ozoyibona ukuthi ay umsimango lo so bazoyenza vele ibe private number just wena kwakho ukuthi umoshe ukuthi uphakamise lelicingo walithatha nje ule accept ukuthi hello then sengena lelwana exactly wena futhi sebaqedile ngawe lethi bafuna umngeno
ukuthi sifike nje kuye yeah manje lento le ujuqu vele ayilapheki make bakuhlanga lesikhafulo sefoni sePrivate number asilapheki ujuqu depend ukuthi bakushaya etukweni lenjani manje kube bakushaya ukuthi bafuna ukuhungula kumbe bafuna ukubulala kumbe bafuna ukuthebula kuya ngesimo sakhona siyafana nje lesefoni nesithombe ukuthi nabo ufike ulethe isithombe sakho umuntu athi hayi seyishayile wena hamba umuke ekhaya lengilungisa inkomo zami ngizosala kudilana lesithombe salomuntu lo iyafana nje lento just lapha bafuna kwenda iproof ukuthi vele ifikile kuwe ngoba inamba yakho banayo asikhulume ngayo futhi private number ngiyakwazi ukuthi manginentombi efuna ukuyigadla noma nginendoda efuna ukuyigadla nje ngiyithi nje ngishaye private number ethi izinto zihambe kahle make walibamba ucingo lami lungene uthando qale phansi uyakwazi baba kodwa depends nakhona ukuthi idlozi lakho nelakhe li strong kanani khona ukuthi ungamfonela idlozi lakhe ligijima eqala limtshele ukuthi le phone ayise right uthi nawe ifone athi akuphendule nje into ezokukhatha athi noma ngabe uyephi ngithi ayi awuphumekile uyeza ukuthi uqalele ngamagama phambili uvibele imimoya yakho ofuna ukumfaka yona wayiblocker le mimoya ukuthi manje ngithi le muntu kusho ngaba amagama akasho akakhulumi nakhuluma nemimoya ukuthi ngithi le mimoya ingangeni kimi yazi kuzwakele umuntu bemkhafulile ngale phone noma bemshayisela kwesefoni into engalapheka iloko exactly uyalapheka la manje uthi akusiwujuqu kodwa kuyinto ezomnikeza isikhahlane banga exactly asikhulume la ngumuntu ozizwa ngathi kunento ezimhamba emzimbeni singakuhlatha njengesichitho uma kunento ezihamba mhlawumbe ngizwa ngathi kunento ezihamba ebusweni ngizwa ngathi ngihamba ngezinto kodwa manje ngiyabuka kunalokho kuyilo kuyisichitho kuyini ziningi lezi zinto lezi zingahamba emzimbeni zinyakaza emzimbeni ungabe kusichitho ukuthi la usebenza khona sifuna ukududula ukuthi usuke kuleso stool ngaba kuyikutindo lokuthi lo muntu ohlala naye ungabe futhi nalishona ilanga ufuna uzwe kahle nani badlaleni izwe kahle nalishona ilanga anitholi ukuphumula akukho kulala akukho kunandi kimi njalo wena nakuthiwa nyombatha ingubo uyanwaya waya uyelunya kunezinto ezihamba ufuna ukukhanyiswa ama light enhlala ithando lisekho shothi indlela yokududula la wena ukhona khona ukuthi phuma la awufunakali noma ke sikufake ukuthi emzimbeni wakho ngaphakathi kuwe ukuthi khona into owayithatha imuntu ethize lo muntu athi no angisafuni lento ibuye kimi uyithethe just ngifuna abe nesazelo ukuthi ngathatha into kaSibani sakuthumela ke lapho impengu ngikhuluma ngezibungu balaleli sakuthumela ngezibungu ke lezo kuphehleleza lomzimba egqineni otholakala uvela ilondo na uthi akhama la kule ilonda phuma ibungu sesishothi sesiphumela ngasezikudlile ngaphakathi siphumela ngaphandle lelicale ngokugijima nemzimba wakho isichitho into ozoyizwa ngathi iyahamba la busweni bakho nalamtimbeni wakho noma nangabe umuntu futhi uqwayise uthanda abafazi bebantu namigade lento leyo abafazi bayathiywa ngale msama ngiqonda ukuthi nangithe msama ngisho bathiywa ukuthi lo muntu lona ufakwa intwala lezi ngeke uzibone ngemehlo wena nawuhleli nje ngiyakubona nomulele babe nawuhleli nje nawuhleli sobabili kanje uzobona mfaka isandla nje khona uhambayo ngathi nganwaya khona into legijimako la kimi ngwanwaya sebakushayile ke ngaleso sichitho leso seyintwana ucushwa lapha kulo mama ucushwa lo mama la fika ndothi angena lapha uphuma lezi sibita kusikhubalo lethithe ngoba amakhubalo ashiyashiyene khona ukuthi ngakuthiya ukuthi vele nafike kulo mama hayi kuyafana nalento lekhonkotha ngaphandle umgace nomgace umgace nomgace ufake litona letintwala ufake into diningi letinto letendekako la empilweni kungebantu dokotela bantu bawufuna ukuthi balaphe la basize abantu abalunywayo abantu abahanjwa izinto abantu abanyakaza izinto emzimbeni dokotela uyakwazi ukubalekelela nane nombolo lokutholakala yona abantu bangavela la i230 eJiyani eThembisa Jekimncube Street inamba 0823645616 awuthi ngiphinde futhi 0823645616 babe Msimango lona siyabonga abalandeli ulandele kakhulu
nale channel elinhle simxwayise simfundise kade sibona thina lamhlabeni sikhule sibangaka sibonela abanye isipoku beva ukuthi kune abasazi isipoku uzawubona kuvutha umlilo kancane abantu bayibathele basibasela umlilo esigangeni athi ngibona isipoku kanti abantu bebayotothela obebenza umsebenzi wabo othize isipoku into ephila ke iya exista lamhlabeni just ufuna ukuthi ube ngumuntu wazi ube nelwazi ukuthi isipoku yini. Ningakhohlwa ukusubscribe kodwa kakhulu bakwethu qaphelani impilo qaphelani into ezenzayo nina ningamasoka lithi ngamasoka kuningenza kubutha la kulabantu enihambe libhabhalana nabo ngoba nithi ngamasoka nani ke sifazane enithi nina nithanda isilisa kuningenza kuthola uthothi ngelinye ilanga ufuna ukusekhisha down ufuna ukushada akusashadeli because wahamba ugcwala ke izwe asibonga kakhulu thina sifisa ukuthi nivuke emaqandeni ngoba sike untana obulele futhi ngumlilo time kakhulu nini lemthanda gqoka ikejane niye lamathaveni kuningi lento ngisho yona igcwele lamathaveni bathiya labo manje sebakhathele ngini lamathaveni ngijima kakhulu ngifuna lamadoda abo abakhona ukulala nabo basobhani mantombazane sisikhathi ukuthi niyalimala manje uzwakele. Thank you.